Хайырлы кейс қадырдылықтар, әдің барғызыла вақыт құласағында сираттағы мауықтырғыз, ағашлық телектерге бай сәйхетке сақырадады. Вақыт құласағы ол рухетібі тақсығы, қайтерелер бақсағы, ижат сірі, бәхіт тамғағы, ардақы шәкістер ялмышы, тұрмыш қыссағы. Біден айырылмағады. Бідін мінен бірге қалығады. Қадір достар, вақыт құласағында язмыштар сылбыр, һәм біздің бүгін студияның қонағы күтіп алынған дәрежәлі, құрметлі музыкант, ескерткес дахи баянсы, Миндахмет Ғайниттинов, халық артисі, республикабыздың Салауат Юлаев исеміндегі дәулет премия лауреаты, бірінші лауреат музыканттар арасында. Шауат Миндахмет ағай. Шунан нендей хис тойғылар? Әгерде тұрмыштың мен яшсек сақтарына ехкет шырағын, 1971 елда мен Башқұрт Дәулет университетінің бірінші курсын тамамлағас, Миндахмет ағай нендейдір сәбәптер білен мені гастрольға алып кетті. Ол вақытта артистер егіні халтура деп аталайны бетінде. Отпуск вақытында енді олар өздері бригадалар тезіп алып ауылдарға, сонда гастрольға ерет тұрғандарыны. Сол вақытта Миндахмет ағай несептер мені қорай сыра үшінде гастрольға алып кетті. Мен әді ойлап отырамын, азат білі хилашып отырамын бетінде. Ол вақытта біздің қорайдың кемелі шөтек түбән болған екен деп ойлаймын. Несін текенде, мен бетінде ол вақытта өзімді дұр, қорасы деп ханамайын бетінде. Миндахмет ағай кіші мені қорасы етіп гастрольға алып кеткенсім айтам. Ол заманысын ярауына кемелді ойнағамындар деген фікірге тұра келі. Аллаға шүкір ме, әлгі вақытта біздің қорайсылардың кемелі өзіңді бағаңды түшірме. Заманына көре бәлкі шылай болғандар. Талантты туя білген. Интернетта оқығанда о қайбет өне тұрған. Шылайды Миндахмет ағай шылға рахмет. Сол вақытта әгерде ескеті жүрек, кендер білен ол вақытта мен гастрольға сап кеткен. Бұл вақытта Мәулет бай ағай, ол вақытта Мәулет бай ағай Ғайниддинов училище тамамлап, ең бірінші сахнаға басқан уақыты бұна шул вақытта болашына. Фәния апай Халитова болды бетінде. Жаңағы Темирян Молабаев өбет. Ана мәселе ол вақытта еңге төгіліне. Мәселе. Hello, BBC. Бізді программаны бида берген. Біздің яқташ Резван Мұхаммадиев бар іне. Ол қатлым шәп, ерсі, талант ерсі. Ол Балақатай районынан Айдақай Қорғаш ауылынан. Айдақай ергәндегі Урман түбінде
Шундай мұңлы, тауышлы, тембр шундай матур. Шуныһыны ул халық кырдарын шул хатым күп беләйин. Ул бит ул вакытта Үзбәкстанда эшләп йөрөйне, Үзбәкстандан. Кыргызстанда. Кыргызстандан. Музыка мәктәбе директоры ул заманда. Шулай итеп, Фәния Пайхалитова бар ине. Фәния пайда әйттем бит. Ана шул вакытта беренче мәртәбә ниндидер кимәлдә профессиональ сәхнәгә мин Әхмәт агай аркагында барып менгәнем булды. Айнанда бейнеңме шул гыйлар? Юк, мен беймәдем. Мурайсы буларак йөрдем бит. Мин да аптырай була. Мәсьәлә ул вакытта нигә түгел ди мәсьәлә кай. Апай булды бию. Мәсьәлә Дибаевайна. Дибаевайны ул вакытта. Шулай. Ва шундай хатирәләргә суындым мен Әхмәт ага уйнагандан. Вот. Әнис апай, бына һеҙҙең хәтерҙәр нисек? Йәш кенә ҡыҙ филармонияға килә һәм бына пәйҙә була шундай егет. Эшләп йөрөй ине булганда. Ой, юк, мин килгәндә, әлбиттә, уже танылған музыкант ине. Мин 75-нче елда эшкә килдем һәм беҙ бергә дөйөм ятаҡта йәшәйбеҙ. Улар йәшәй, мин дә шунда. Алар мин 5-нче күрше бүлмәлә. Мин 5-нче этажда, улар 4-нче этажда, минең астта. Һәм уларға һәр вакыт сәй эсергә йөрөй торғайным. Мәүсилә инде ул оста бешеренә. Ой, ул инәй өйдә була торгайны. Шундай матур хатирәләр инде. Мына бүген мин күреп торам, моңга гашыйк шәхестәр йыелган бит. Сөнки һәм барыбыз да бит Минәхмәт Ишмөхәмәтовичтың моңына гашыкбыз. Уга гашыкбыз. Уга гашык булма мөмкин түгел. Эсендә йөрәге булган кеше уның уйнауына түзә алмай. Беренче ноталарга басуы була, йөрәкте актарып китереп сыгара һәм күз яшьләре килеп сыга. Без Минәхмәт Ишмөхәмәтович менән гастрольдәрдә йөрмәнек, бөтә күп концертларда зур залда эшләнек. Зур залда. Һәм мин менә хәзер күзенә карап әйтергә кирәк һәм буны сын мәгънәсендә әйтәм. Минәхмәт тый торгайнык элек, без яшиник бит ул Әнисә, Минәхмәт, хәзер бит ул патландык, важныйландык. Минәхмәт дип әйтә алмайым халык алдында, Минәхмәт Ишмөхәмәтович. Ой, уның сәхнәгә килеп сыгуы булыр ине. Сәхнә моң менән тула. Һәм йөрәктәр түпелдәй башлай. Зал, тамашасы залы моң менән тула. Тынлык урынлаша. Бөтә дөнья ошо моңды тыңлай һәм була торгайны миңа. Шул концертларда. Ул мәңге онытылмас концерттар алар. Искиткес сөйләп беткеһез. Минәхмәт агай сирдә саяк бына әллә кадәр Балакатай районында кара урмандар, уйлап караган битен башкасын тайгаһа битендә ул. Һәм шунда килеп тора бер менә мөгъҗизәл бер малай битендә. Күп балага гаилә. Кайдан килә шу эске әдәп, тәртип, кешеләрне ярату, хөкемлелек, ягымлылык. Минәхмәт агай.
Мына Қанданмы бұл? Тәрбиенненме, өпіненме? Ота ясайдан, бүтін Тұрудан. болмыш ол бітінде әтейнейден келе. Біз шул хатлым ишлі семьяла, ишлі ғайлілі өстік. Оның әтейнейге еңілігі шунда болғандар, балалар бір-бірін өздері тәрбиелей башлайлар. Қул арахына кіріп, іш яғынан мұна менің әтейменде шул хатлым мүхәбәт кәудәлі хунар сыйны. Әліккі заманда хунарға бит, әліккі заманда мылтық менен йөргән кеше булмай торган. Алардың қолында була торган суқмар, бүрілерді алар хугып ала торганлар. Әкият герои көгейм. Әйе, мына не юк, мылтық йөртү юк. Башқа ұтқалық әкеті балықат едан екен бақ. Алардың анашында бір яғында суқмар асылы тұра, бүтігі бүріні ат менен келіп, башына хугып алу. Екінші яғында енді аның хәнияре. Алардың мына шындай бүтін болған құралы енді. Соңа енді мына шуныхын айтмай болмай, несек хорайдар сәхнеге бастың, несек кен сәңғат кешеге болып кеттің деп. Несек болмайхың, біздің үйде бүтініхі гармон ойнай. Бүтініхі ерлай. Менің әтейінде өзі гармонда ойнай тұрған, скрипкалар яхап ойнай тұрған ені. Тоқтағылып, гармон қадан келіп сақты ол? Балықатта үфіге ерақ, селебеге ерақ, свертовский ерақ, бұна қайдан келіп сақты? Мұна менің қолға келеулеккен гармонды гіл үйлеген бар енді. Мұна бізге Залтауыз қалағы туған сақырым. Урман аша. Урман, андағы түгі таулар нейдер аша. Сонда мен қәтірді... Біздің үстін башқа да Залтауыз болады. Мен қәтірді әтей базарға ғайырын етәклеп Залтауызға кетті. Туған сақырым. Ейіліп ме? Ейіліп. Анда бетінде кеше бір үзігіне ерімей. Көмеклеп ерейдер, сөңкі yol басардар, көп анда тауташ арасында бетінде. Сонан алып қайтқан, ғайырын хатып, гармон алып қайтқан мене. Гармон. Сонан hún, түгі аяққа кейірге, әлікке заманда түгі кейіндер нейден қапсыққа халып бір қапсық түгі калушап қайтқан. Мына шул калуштың қапсықты асып ебәреу бола үйге шының есі, мына бүгінде шының есі мене әйе калуштың есі. Ол саф калуш. Мына мен магазинға барғам. Қадыр онда есі yok? Базарға барғам, түгі калушты алып ескеп қарайым қадырге. Бірінінде ес сықмайды. Хош бұл есі. Әйе, шынан мене бір калушап қайтқан қатерде, шул калушты мен кейіп бетінде мәктепке біріншіге бардым. Шынан түгі калушты еуіп, мотор еттеріп, ястық астына тығып қоям. Çünkü onun есі сол хатлым енді қадірге француз дұқылары Мына сонан башланды енді менің бір ұзақта өтмәні мен бірінші көйді нұқлап үйреніп алдым. 5 яшта сақта мен ауылдағы мәсеттен қотарып, еміріп, яғылған клубтарда мені yüklеп алып кетіп, гармоным менен. Хатта сондай нейдер болды, мені түнім бітінде, ұт жоқ, бір қайдала, ұт таянмай, не таянмай. Мені тәдіренен, әлінге менен ұлы апайдар енді ұрлап алып, клуб қалып кетелер. Сонда көп сақтарда мен икілерге, үстерге текінім ойнағас шулғы еқылап, еғылып, сонда сәхнелі еқылап етқандар көп болды. Нашылай. Мына солай ғұмыр өтәйінді, сонан 10-сы классқа келіп еткәс, Сибай театры бізге гастрольға келді. Шу театрда біздің театрдың директоры болып, біздің ауылдаш Әмир ағай Абдыразаковтар менен, Гүлли апай Мүбәрәковалар менен бірге оқыған. Мәскеуде оқыған. Мәскеуде ГИТИС бүткен, біздің ауылдаш Хидият Асмандияров деген мүхәббәт, шул хатлым, талантлы егет, шуны Сибай театрына директор етіп қойды. Ол актерға оқыған ма ол? Әйе, ГИТИСте оқығасы актерға. Шул хатлым, мотор, мүхәббәт кешені, ол тел, ол аның тауыш, тембр, ол актер бола тұрған кешені, әміне 22 яшілік кешені директор етіп қойдылар Сибай театрына. Сонда мен енді өзім оқып та үйрем,
бұлардың баяны серлеп кеткенде, мені театрға гармон сеттіріп алып, мен артист болып кеттім Сева театрымен. Сонан бұл меңе құш тіліндегіне яду тұттырды. Мен Ахмет қостым, мұна үфіге бар да, шул кішіні барып тап, шул записканы бердіне. Ол болып сықты Хамзе ағай Ғалләмов, адақ мүфти болды. Шул культура министерствоында инспектор болып ішлейіне, шуңа бардым. Бұл енді мені етектілеп алып барып, ұлысынап та хөйлей ол шул нейді. Мұна бір менің юбилейде хөйлеген қатырда қалды енді, язмағы. Етектілеп алып бардым нейгәті, директор училищеға. Анда директорыны біздің композитор Халик ағай Заимов. Училище директоры. Шунда меңе бір күнісінде бүтін бөлмелер бойлап бұл Хамзаға үйретіп экзамендерді алдылар да, екінші күнінде мен ауылға қайтып кеттім. Оқырға келгес, ярты жылда өтмәні, мен енді баянда нықтылап ойнай башланым. Анда бетінде башқұрт баяныстары жоқ, филармониялы баянысылар әз. Бірінші концерт менің болды опера балет сахнәһендә Мәғәфәр ағай Хисмәтуллинға ойнанық біз нейменен Ишмулла ағай менен. Шунан һуң мен бейеттім Ишмулла ағай менен Мөхәммәд Идрисовты опера балет сахнәһендә. Мына баяғы ойнаған көй ауыл күйі. Хәзер Мәғәфәр ағай Хисмәтуллин менен элек опера балет артисттары инде заводтарда, нидердә күп сығыш яһай торганнар халык алдында. Бір вакыт концертқа сықтық та, Мәғәфәр ағай менен әзірленген көйдер бітті. Мұны сәхнеден сығармайлар. Хаман қол саба сәхне артына сығып, баш еп сықты бірінші мәртебе. Мен аптырап йөреймін де неме хәзер. Бітті бит инде, халық тоқтамай қол саба. Мәғәфәр ағай келділе, қостым, мына шул таманисте шул жерді ойнамасың ма? Ауыл күйі менің үшін қымбағыш ярған хымбақ бітті. Мен бұл көйдерді білем. Шунан мына баяғы ойнаған көйді Мәғәфәр ағайға шул көйді репетициясы нехел сәхнәгә сығып ярланып. Шунан Мәғәфәр ағай әйтті, қостым, бүтін концерттардыла менің менен еріншім. Мына шул айттырып, менің профессионал сәхнәгә басыл, мына шулар менен. Кісілер бәрі басылам кеткен екен. Бұна мезге қарайым да Мәусілі апайға мезге ұқланып өте алмаймыз дегенде шул түкім затылы бәсілі бұна біздің башқұрдық ейлі, өлгөлі, тәрбиелі әдеп білем. Азытағай, бұна хезде, менде бұтағайда келеш тағайда білген қырмыз қалыннан. Оңған кішілер қырмыз қалын. Мәусілі апай, әлі қайдағы урман малайы, һәм хез, ғырур дала қызы, неме ақшаны үшін менде әхметтің? Неңе тап ол? Ана һөйләй башлаған. Яты барап тыңлайым әле. Һөйлә гидәле. Мин бик тәртипле семьяла үстем. Бик агайларым, әсәем бик матур йырлайны. Искусствоны Өзіңді білдіріп кенә әйтәм, біздің Мәүсиләнең мен инде ябай хунарсы, ябай колхозсы гаиләһеннән. Аның мен тәүдә белмәнем, аның шундай туган ырулары. Менә безнең әбейдең ике туган агаһы булган генерал Шаймуратов. Затлы тоқым бала. Менә нинди тоқым бала. Шуның өчен безнең әбей шул хәтлем тыйнак, шул хәтлем аларның тугандары. Менә кеменә генә карама, аларның шул хәтлем тугандары абруйлы кеше. Үзе һөйләһен миндә хәтәгә. Менә хәзер һөйләп бетерин. Оласәем минең элекке менә укытусы булган, шул тиклем
матур. Оқытусы деген сөзі теге мәктәптә былай оқыту түгел, дини. Дини Ул Коръанды ятка белгән кеше. Бик акыллы. Ул мин менә үстем. Бер вакытны ла кешегә алама хүзен дәшеп, бер вакытны ла кара ягу дигән нәмә юк. Олга кыздан мен дәхмәт агайды. Кадан күреп калдыгыз аны? Шуннан шул тиклем матур иттереп баян уйна инде. Моң агыла инде. Мин әйтәм, шуңа барып күренергә кирәк инде дип. Хәзер киттем, эзләп киттем, барып ишекне ачсам, Берәү утыра, шул тиклем матур инде, матур, баянды уйнай. Шуннан әйттем инде, мен әйтәм, шул егет миңа булса ярар инде. Барыбер минеке булыр Юк, дидем. ни менә йөрәкне әйтеп әйтте. Унда бөтәләй матур гыңлау. Моң тартып алып барды менә. Мин Онда дирслар теге һәлә моңлы моңлы нимәһе бар уның? Күзләреме, мыегымы, белмәйм. Тавышымы. Калгандары бит ишле, мин генә ишел. Мин дәхмәткә мин нык булдым. Гашык булдым. Тимәк, беренче күрдән гашык булу дигән әйбер бар? Бар гына түгел, настоящий бар. Булды тигән. Шулай конечно, мин дәхмәтте яраткан кызлар күп булды, ләкин мин аңа рәхмәт әйтәм, мине хайлап алды. Эдвард нисек яулап алдыгыз? Нисек алар этәрдегез? Мине китеп әйтте. Этәрдем дип, этәрмәнем инде мин. Күңеленә ярарга тырыштым. Шулай дип эшләп бана һәр шундый данлыклы гаянан битендә уңган ирегиттәр, затлы, белемле, акыллы, абруй дәрәҗәле, акъяк затлы кешеләр һәм урман балаһы, һунарсы балаһы. Оны мин дәхмәтте яратмай мөмкин түгел. Тугандар нимә дип әйтте? Тугандарым минем оласайым да, әсәем дә әйтә торган ик. Өйләнештек бит инде. Кияүгә бер хүз эндәшә күрмәтине. Бер вакытта кияүгә бер Без әби менән 25 ел бергә яшәдек. Кайнагына. Бер бүлмәле әнидә, фатирда. Мин Әхмәт агай ул өйдә хужа. Балаларын да шулай иттереп тәрбияләй. Уның әйткәнен тыңламай кара. Ира-бурый бар. Уның балаларын шулай өйрәтә. Шуңа күрә уны һәрберсе тыңлай, уны күреп, уны игътибар итмәү, уны хөрмәт итмәү бердә генә лә мөмкин түгел. Шулай гына иттереп әйтә, уны балалары матур гына итеп тыңлайдар. Оныктары бит инде, ияндәре. Йеңгә нисек? Йеңгә инде ул. Йеңгә, мин дәхмәт дип кенә тора, дип кенә тора инде, биеп кенә йөри. Өстәл әзер биеп кенә тора, өйләре һәр вакытта бүхтә, таза, матур шул тиклем. Менә матур гаилә. Мөхәббәтле гаилә. Балалары ла шулай. Азамат та, Азат та, улар атаһын, әсәһен хөрмәт итеп, бараһын да менә шулай тәрбияләнгәндәр улар.
Біздің ғаилә шул хәтлем нык булды, шул хәтлем тоғры булды. Біздің үзебезнең мына яратып ике улыбыз бар. Ике улыбыз да безнең саф башкортча һөйләшәләр, саф инглизчә һөйләшәләр. Аларның инде улдары, yeğenләре бүгенге көндә Мәскәүдә укыйлар, менә уку отличниклары университетлардан иде. Нисә янегез бар һеҙҙең? Безнең хәзер 3 yeğenебез бар. Безнең Азат улымдың, кесе улымдың Аскар дигән кесе yeğenim бар. Безнең барыһы теге кайһыһы Иван, кайһыһы элегәтә торганнар. Степан, Иван, Степан, олай түгел. Улы yeğenim минең Батырхан, икенчеһе Әмирхан, өченчеһе инде Аскар. Менә шулай иттереп, без үзебезнең балаларды беренчедән саф үзебезнең башкорт телендә һөйләшен дип тәрбияләнек. Икенчедән атай әсәйде ихтирам итә торган үзебезнең телгә шундай горурланып, хатта бер улым чит илдә бер симпозиумда сыгыш яһаганда, әле ул мәктәптә 39-нчы мәктәптә укыган Батырханым. Инглиз телендә сыгыш яһаганда иң адакта минен китер алдыннан башкорт бүреге тап дип таптыра. Шуны кийгәндә Рәми Гариповтың туган телде башкортча укып бетереп куйган. Батырхан теге сәңгелектә йөргән малаймы? Әйе, ул хәзер менә шундай. Быйыл атайга 75 яш тулды. Шуның өчен мына бүтән гаилә менән аңа исәнлек, саулык теләйбез, озын гомер, әсәй менән бергәләп торып, шул безнең балаларның бәхетен күреп, Рәхмәт. шатланып, горурланып яшәргә теләйбез. Мин дә бик шатман шундай картатайма һәм нәнәкәемә мен аны шулай итеп әйтәм. Бик яратам аларны һәм бик зур рәхмәт әйтергә теләйм. Рәхмәт. Азтагай, бына һеҙҙең күңел яһында нинди урын алып тора миндә Әхмәт агай, бына абруйлы агай, музыкант. Һеҙгә ни өсөн яҡын, ни өсөн ҡәҙерле, һәм һеҙ булған ғүмер буйы рәхмәтле һеҙгә. Был да бит күп аралашҡан коллегалар. Әйҙәгеҙ, бергәләшеп һөйләгеҙ. Азаттың ғаиләһе үҙенең дә өлгөлө ғаилә. Әлбиттә, яҡшы тартыла бит инде Азтагай. Шуға һөйлә үҙең Азат. Тартыу көсө, менә уларҙың һөнәрҙә, ғаиләлә, тормошта йәшәйештә Азтагай. Мин Әхмәт ағай менән 78-нче елларда филармонияга эшкә килгәч таныштым. Иң беренче тәэсир ниндәй булды? Менә филармония ул вакытта гүрләп тора торган. Кайда карама артистлар йыелышкандар, бер мөйештә, бер үкем, бында бер. Һәр бере бер Әхмәт агайның эргәһендә кеше күп була торган. Оның эргәһенә барсаң, шул хәттем теге юмор анда, кешеләр ул лақап һөйләү, бер-беренә лақап сыгару. Бик матур вакытта эләккәнбез. Ана филармонияның иң һәйбәт вакытына эләккәнбез. Алтын дәверенә эләккәнбез. Мин шуга бәхетле. Моңлы дәвердә эшләй торгас, менә филармонияла мин Әхмәт агай менән лекторияда бергә эшләргә туры килде. Музыкаль лекторияда. Икебез генә мәктәпләрдә концертлар бирә торганбыз. Мин Әхмәт агайдан бик күп нәмәләргә өйрәндем. Тормышка өйрәндем. Мына яшь кеше бит инде уйлап караганда бер 30 яшьлек минең тормышымда, мәсәлән, мин Әхмәт агайдан күп нидәр алдым, мына фәһем итеп. Ул әйтә бит, менә ипләп кенә әйтә, шулай итеп әйтә, менә булай. Шуның өчен күп кенә
көп кенә уңыштарга өлгәштем дип әйтәйем инде. Шуннан гаиләле әйтәйек өйдә мына әйтәйек матди яктан алганда ла бит инде ир бит инде мал табырга тиеш, йоклап ятырга тиеш түгел, көтеп ятырга тиеш түгел. Мына Минәхмәт агай ул яктан ипләп кенә миңа тормышка айыр. Атай белмәгән кәңәште биргәндер булган, ага өйрәтмәгән. Тормыш сабактарын. Минәхмәт агай зур рәхмәт. Ну, нәйтеп әйтәм инде, Минәхмәт агай тураһында халык белмәгән атагыла яктары бар. Ул Өфө сәнгать институтында укытты. Ул баянды укытты институтта һәм профессор дәрәҗәһенә итте. Проректор булдым. Проректор булды. И шуннан уның укучылары менә әле лә сәхнәләрдә уйнап йөриләр. Ул үзе баянчы гына булып калмады, уның эшен дәвам итүче яшьтәр бар. Шуннан баян сәнгатенә килгәндә инде ул баян нәйләр мына бая Мәгафур агай турында әйтте бит. Сәхнәлә тота килеп, шунда ук йырлатып җибәрү, ул зур бөек эш. Күп кешеләр, күп баянчылар алай эшләй алмый. Мына музыкантлар арасында слухач дигән һүз бар бит инде. На слухка уйныйлар бит инде. Мына бар баянчылар шундай, 9 ел буе укый баянга. Нотанан башка уйный белмәй ул. Әйдә уйнат әйтһәң, нотаны бир дип тик ултыра. Минәхмәт агай ул бөтен нәмәле, ул музыкантлар телендә всеядный дип әйтәләр инде. Ул классиканы уйный ала, урыс әйберләрендә уйный, бөтен нәмәне нотаны карап та уйный ала, нотаһыз да уйный ала. Нота менән дә, йөрәк менән дә, күңел менән дә. Ана шул йөрәк менән дигән иң тап килгән һүз Минәхмәт агай тураһында ул моң. Уны бер ничек тә харап алып булмай, хатып алып булмай, ул ана шул бәләкәйдән туган яктан, гаиләнән килә. Шуның өчен Минәхмәт агай менән без күп иҗат иттек, күпме йырҙар яздырдык, Аллаға шөкөр, көйҙәр яздырдык. Шунан бер вакыт менә әле Рамазан агайыбыз арала юк, бер вакыт менә яңырак була инде Колый кантон көйін уйнағым келді сәхнәдә. Шуан уйлап йөрөйм, нисек итеп уйнарга кәрәк? Корай менән генә уйнаһаң, нисектер етмәгән кеүек, нимәһендер таба алмаган кеүек менә. Шуан уйлап йөрдем дә, әйтәм, туктале, буны Рамазан агай кеүек итеп уйнарга кәрәк. Мин Рамазан агай урында, йырсы урынында Корайда уйнайм. Шуан Минәхмәт агай баянда уйнай бит инде. Шулай эшләнек, ул баянда аккомпанемент бирәләр, шундай моңы менән шул йырдың исенә алып инә. Шуннан Корай ул шу хәтем икенче төрле уйнап булмай. Шунда менә Колый кантон көйе, йыры нисектер асылып китте, хәзер Корайчылар, яшьләр уйный башладылар. Шуан Минәхмәт мен уйнап беткәс, Минәхмәт агай тагыла прогресс бирә бит инде баянда уйнап. Мен тагыла шу хәтем йөрәккә үтә ул. Шуан икенче куплетты югары октавала дәвам итеп октав шу хәтем кешегә тәэсире көчле. Менә Минәхмәт агай менән без афган көйләрендә яздырдык, монгол көйләрендә яздырдык, хисантыла яздырдык, башка көйләрдә яздырдык. Оның әйткән һүзе бар, эшләй алган эшеңне бүген эшлә. Калдырма. Иртәгә калдырма. Башыңда бар икән, ниятең бар икән, эшләп куй. Шуңа Минәхмәт агайдан Нимәгә өлгәштем мин үзем дә һәм менә инде хуплап ултыраһың шул үзе. Шуңа зур рәхмәт менә булганың өчен Минәхмәт агай. Оҙаҡ итеп йәшәргә насип булһын.
Менің дәуірдә эшләгәндә курайсыларга игътибар булманы. Сәхнәлә курайсы иң адаккы кеше ине. Сәхнәлә. Гастрольдә автобуста китеп барганда курайсының урыны иң адаккы урындыкта ине. Гостиницага урнашалар, бүтүнһе урнашып бетә, курайсы иң адакта урнаша. Менә шундай замандарда Ишмуллагай эшләне, Мөхәммәд агай Рахматуллин, Мөхәммәд Бүләкәнов курайсылар. Шуларның иң көслеһе булды Ишмуллагай. Ишмуллагай ул гомумән табигатьтән көсле кеше, ул бирешмәне. Менә беренче курайсы, без аның менән күп гастрольләрдә булдык. Мин һәрбер курайды тыңлаган һайын минең йөрәгем әрни торган иде. Курайдың бүгенге көндәге ул замандагы урынына. Шуның өчен мен курайга шул хәтлем зур ихтирам менән шул курайды пропагандалап, яңынан сәхнәгә ничек иттереп тергеҙеү турында гел шуны уйлап бирдем. Һәм менә без тәүдә без эшләнек Юлай Гайнетдинов менән, һәм ундагы көйдәр шул хәтлем популяр булып киттеләр. Гел правительственный концертларда без Юлай менән сыгыш яһадык. Һәм без Азат менән шул хәтлем күп көйдәр яздык. Менә бүгенге көнгә тиклем ошо көйдәргә халык бию һала. Мин шуларны тыңлаган һайын Азат һине искә алам. Менә безнең арабызда бүген йөри алмай Ришат Рахимов, ул сирләп ята. Уның менән язмалар бик күп. Шуннан менә бер вакыт мин тыңлаганда ишетеп аптыраным. Татарстан нидәре инде артистлары эшләгәндәр нидә Австралиялы Һабантуй. Ошо Һабантуйда Австралияла безнең уйнаган көйләрне бирәләр. Менә ниндәй популяр башкорт халкының көйләре дип шуны куркмаенса әйтеп ала инде. Менә курайсы булып кына уйнау, мәсәлән, сәхнәлә ул нисектер ул бер төрле аспект дип әйтәгәндә. Курайсы ул биетергә лә тиеш, йырлатырга ла тиеш, башка инструменттар менән дә уйнай белергә тиеш, уйнарга тиеш, төрле яклы булырга тиеш курайсы. Шуңа менә без лекторияда эшләгән вакытта мин ишеткәнем бар, мин Әхмәт агай менән безне башкорт ивриләре теориятә торган. Чөнки без барыбер нисектер ниардинарны уйлай торгайнык, кеше уйламаган эшләрдә эшләй торгайнык, кешенән көтүп ятмай торгайнык. Шуны эшләргә микән, буны эшләргә микән? Үзебез уйлап эшләй торгайнык бөтен мәгънәдә. Был уңганлык, тырышлык, тәвәккәллек, йоклап ятмау. Юк, иҗат ише. Иҗат, әлбәттә. Иҗат тамга. Әле менә мин Әхмәт агайның күпме идеялары бар. Әйдә зат шуны яздырабыз. Менә хәзер теге дөнья нитә, дөнья нигә су мәшәкатьләре нимә дигән, урыс әйткәндә быт засасывый. Бөтен булган эште ташларга ла менә шул яңадан ята торган нәмәләр бик күрелә. Бына әле тоже искә төшереп ултырам. Баянсылар турында улар күптәр, күптәр. Әмма ләкин моң җитмәй. Татарстанда гастрольдәбез Илфак Смаков менән. Шул көндә концертыбыз булманла. Һәм Илһам Шакиров та безнең менән гастрольдә әлмәттә ятабыз. Ул көндә ул эшләй, Илфак агай авырып китте әдрәк. Безнең концерт юк, бардык моның концертына. Бик матур концерт митне Илһам Шакиров әйбәт. Шунсы кыз һөйләшеп ултырабыз, мактайбыз. Эх, егеттәр, кызлар ди. Миндә ди. Мин Әхмәт Гайнетдинов һәм Редик Фәсхетдинов кебек баянсылар булһа, мин былай гына җырламас идем тине. Был югары баһа. Илһам Шакиров авызынан. Evet. Менә зыйырлата менә шундай. Вот, шулай дип мин булай гына җырламас идем кызлар. Шуның өчен мин аны сайлап алдым. Сайлап алдым. Хайваным. Вот. Җибәрмәне мин.
Эд балакатайдан, эд хатылмайһығыз бір қасанда, тамашқын хатмайһығыз. Шылайт Петрович Батуна, мына тағыла утра біздің балакатайдың шундай рухлы қызы, біздің башқұрт милләтінің гүзәл, юдық қашы, Зөйрә ханым. Мына бір туған көк, шулық іске әдәп, кішілер ату. Қайдан келе, ауылдаштар қатта? Хәзер һөйләйем. Әйдәгіз әлі. Мен ошо ардаклы кешеләрнең компанияһында ултыру менән бик тә бәхетлемен һәм Мин йыллык килә һәр береннән. әйе, өндәшмәй генә тыңлап ултырам. Чөнки улар үзләренең хатирәләре менән бүлешәләр. Улар һөйләгән кешеләр тураһында мин беләм, уларны күреп беләм, менә шундый өлкән, бөтен билдәле һәм горурланырлык шәхесләребез тураһында Миндиәхмәт агай матур итеп хатирәләре менән бүлешеп ултыра. Миндиәхмәт агай ул безнең минең авылдашым дип тә әйтә алам, чөнки уның әсәһе минең туган авылымдан, Үтәш авылыннан, атаһы, бына атаһы тураһында һөйләп китте бит инде һунарсы атаһы, минең инәемдең туган районнан, ул Мәсетле районнан. Безнең шулай килеп сыкты. Минең инәем Мәсетленән, атыем Балакатайдан, Миндиәхмәт агайдың инде әсәһе безнең авылдан, атаһы Мәсетленән. Шуга күрә Бер тамырдан барыбыр, бер дөнья гамырлары. Бер тамыр. Бер тәрбия безнең. Шуга күрә Миндиәхмәт агай менән аралашыу, уның менән бергә эшләү миңа бик тә рәхәт, бер-беребезне аңлап торабыз. Мин дә ана Азат кебек һеҙгә рәхмәтлемен, чөнки Миндиәхмәт агай мин монда Уфага килеп эшләй башлагас, ул 83 елларны укып бөтеп телевидениела эшләп йөрөй идем, Миндиәхмәт агай ул вакытта сәнгать мәктәбе Нариман Сабитов исемендәге музыкаль мәктәптең директоры иде. Һәм ошо елларда ул был 83 еллар иде. Ошо Қалай кіші болған? ошо вакытта ул Яткәр исемле ансамбль оештырып йөрөйне, төҙөп йөрөйне. Ул мине нисектер табып алдыла, телевидениега килгәйнем икән, аны хәтеремдә юк. Миңа инеп сыгалым, мин менә шундай төркем оештырам, һин шунда алып барысы булырһың тибет инде. Шулай итеп һөйләштек тә, мин мөгәендә нишәптер анда барманым, телевидениела калдым. Шул вакыттан бирле Миндиәхмәт агай менән без бер-беребезне белеп, якташтар булып, аралашып яшәйбез. Шуннан Миндиәхмәт агайдың бер вакыт Балакатайдың төрле концерт программаларын бергә алып барабыз. Чөнки безнең яктан Балакатай ул сәнгатьтә һирәк бик кешеләр безнең яктан сыга. Чөнки әйтеп үтте инде, Янис Екатеринбургка якын, Свердлов өлкәһенә, Силәбегә якын, унда юл йөрүе еңелрәк. Безнең Балакатай районы Миндиәхмәт агай менән бик нык халкы, бик нык горурлана, чөнки ул безнең райондан сыккан бердән-бер халык артисты, Башкортостандың халык артисты. Ул Салават Юлаев ордены кавалеры, быйыл гына уга шундый орден тапшырдылар. Шуга без бик тә уның менән горурланабыз һәм Балакатай районының почетлы гражданины ул. 100 еллыкка безне Флүрә менән Балакатайга сакырып, Ради Фәритович безгә медаль берде. Республиканың 100 еллыгына тагылган шайтып. Балакатайга безгә бирделәр, правительство хөкүмәттән кешеләр килгән иде, бик шундай тантаналы рәвештә безгә уны тапшырдылар. Һәм юлыбыз һәр вакытта бергә гилдә бер юлдан барабыз Миндиәхмәт агай менән. Гаиләләр менән аралашып яшәйбез Флүрә менән. Мин тагыла рәхмәтлемен Миндиәхмәт агайга. Елдар шулай тиз үтә бит инде ул. 5 ел һайын, үткән һайын Миндиәхмәт агайның Аллага шөкер матур юбилейдары. Һәм ел һайын шул юбилейды алып барырга миңа бына һез нисектер Ышанып тапшыра. Ышанып тапшыраһығыдай. Бер юбилейді алып барғанда Әнисә Яхина режиссеры булды. Мин шул тәүдә инде һеҙҙең шундай Нинди имтихан уйлап ҡараһығыҙ, Нәтер Рәмисуловта, королева сәхнәнең. Башта үҙем алып бара торғайным аның кисәләрен. Шунан һин дауам Шунан мин рәхмәт һеҙгә ҙур итеп, Миндиәхмәт агай бына шулай ышанып тапшырғанығыҙ өсөн. Ул минең өсөн ҙур ғорурлыҡ, сөнки үҙебеҙҙең яҡташыбыҙҙың шундай ҙур талант эйәһенең юбилей кисәһеләрен алып барыу, ул бик тә яуаплы. Һәм миңә бик тә ҙур ғорурлыҡ өҫтә. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Зөреш Булатовна, мына агай тип әйттегеҙ бит, мына агайҙарҙың төрлө бар бит, яҡташтарында тупасы бар бит, ялҡауы бар, мәғәнәһе бар бит. Мына ул бит бөтөнләй икенсе. Зыял, интеллигент кеше. Әлбиттә, ул Әйтмәҫһең ауылдан тип. ул ни өсөн Мына шулай? һеҙ нисек күңелде йөрөтә, йөрәкте йөрөтә, уның мөнәсәбәте, шәхес булараҡ, ир булараҡ. Бына беҙҙең яҡта халыҡ бит инде ул ысынлап та бик баҫалҡы, тәрбиәле.
Тыйнак. Тыйнак, біз табиғат балалары, ол бұл яқтан да біз Менде Ахмет ағайымынан характерлар яғынан да бір-бірімізге ұқсап тұрабыз. Ол концерт алып барды нехәң, или телевидение лабірей тапсыру алып барды нехәң, ол әкірен гінә шылтырата енді. Бұна шулай бит әлі, ол өзінің тілектерін әйтә, ол үйрәтә, несігірәп бұларға, сәхнәлә йөрү қанундарын ол бек яқшы білә һәм ұшыға үйрәтә ол. Яки үзе катнашмаһала, арттан гына кулисанан келеп, шул сәхнә артына келеп, бына һеңлем шулайрак дип, ул үзенең теләкләрен әйтеп китә. Әлбәттә, был яктан ул сынлап та педагог, укытучы, юкка гына ул бит инде профессор дәрәҗәһенә күтәрелгән кеше түгел. Мен мына бүтін концерттарда мен ойнағанда Әнисә шул хәтлем матур иттереп Аңғам Аднабаевтың шигырын һөйләй торгайны. Әйдә икәү төшереп алайык. Әйдә, рәхим итеп. Тапшыруды йомғақлап, шулай бетінде. Әйе. Ошы оңышының сыры немелі екен, вазифалар, бұна немені алдыртып қаратты екен, ошы профессорда, өз бант ішлеген, астағай. Дөньяла ул бер төрлегенә булырга кирәкми. Менә ул Талантлы кеше, һәр яклап талантлы. таланты бөтен кеше бөтен талантлы булыр. Менә Азат үзе лә бит инде курайсы гына түгел, хәзер ул Өфе сәнгать институтының декан. Менә үзе шәкертләр әзерләй. Менә нинди дәрәҗәгә безнең курайсылар. Мен Әхмәт агай 3 институт биткән, әниямия бетмәскә. Мәсәлән. Азаттың да кесәте ул диплом. Әйдәгез гармонсыға гармон. Әйдәгез. Таңдарда гармон уйнанын, тирә-як тынып алды. Гармон моңына тирбәлеп, гөлдәрдән ысык тамды. Гөлдәрдән ысыктар тамды. Әйтерһең, күз яшьтәре ишетелә һәммәк булды. Әсәңдең Үндәшкәне, таңдарда гармон уйнама, моңлы булырһың балам. Бұл дөньяла моңһыҙҙар күп, нәйҙәр ҡылырһың балам. Таңдарда гармон уйнаның, әсәңде тыңламаның. Күректәрен һуҙып, телдәрен моңға манып. Гармон телдәре иҫәпһеҙ, тик ғүмерҙәр бер генә. Гармон телдәре һуҙыла, һуҙылмай ғүмер генә. Моңлы ғүмерҙәр етешмәй, моңһыҙҙар күберәк әле. Моңһыҙҙарҙы уятырға гармундар кәрәк әле. Гармундар кәрәк әле. Рәхмәт.